Hello nammi te ho avelin ki moto ki tawvin tuni ni khuwa hin kalunggel khat ka seinom khat aumen na chu su hile adang hi pun ibon wa chu het sau hung hiding mai theyong a hin na zan hi ni khuwa Kuki Zo Council KZC le KNO UPF chule Ministry of Home Affairs MHA in New Delhi muna ki ho khom na ananei na chung changu hi zan ha chun kana sim do in hi chi hi no nong na sim do diu news wa yong na het diu cha hitan hi yong le no chun ipt na gelwam chulakin ka hep puin ke wang hin ka pom thei mong puin na hi chi ho hi hoi ta chi piding anakin tu no ho cha hoi ta chi piding hong hi kha la wang chun ei ho adinga chu akan lo ta gal ki chai ta bong ti na hi ta in na hi chi ho hi pg ham wang chu ki hep puin mi atam zo hi ka ve na le mi tam zo hin apom thei pun hi jong le lam kai ho chin pi ngai tua hin bol ham ti sila ki hello hi in la kin jong ka pom thei lo ja chu hi video hi ka hin neo khat ka hin si ma hi na chen na ki ho nau hi zan hi chan ni ve chan na hi na amasa anaki ho na masat wa chu anaki ho tha thei lo anaki nu tu thei lo na ki ho tha na lo wa chu khat ve hi anaki khian no hi zan hi su na ki ho nau chu ani ve chan na a to khom wa ki ho nau ani ve chan na hong hi na hi cha ki ho nau chu mi au si hin ki nga hin kin yong ani ve chan na ki ho lim nau hi kana nga jing kha cha hi in chule a ki ho la nau chu zan hi ni ha ma chun ni ha langa hin Ministry of Home Affairs MHA in KNO UPF to KZC a kyo la nau chu a hin su do pe yu win na a hin su do pe na chung chang hin kana simi nei le kin jong ka pom thei be se pu in pt ham ke chu ka he pu in jong la kyo nau chu neu khan in the simo hi ta yong la chun neu khan ni tu ni khwa hi chin news chu simphung na ka hin nei no min na chu ban nei cha in MHA in news and so dungzu ya cho in sim sa de ban le KZC Kuki Zo Council in a hin su na chom kin hi jong chu hin sim kit diu chu ta le tu ing ka lam chun village volunteer kitin na village volunteer group hon apom thei lo da no a hin su kin no win na hi cho yong cho ban nei cha niaw chin vet khom diu nang yong la lunggel o ma le pilunggel na yam ko ma naw na hin sei the hi na a kho po ye lam kai na gun cha hi ngai teu long chun kyo chu kho ma cha ti di po ye hi jong la chun lunggel chu niaw chu na sei khom de ti sun tu ai ma sa pe na he zan hi ki ho nau chu Home Affairs Ministry in thupun zan hi a hin bol na 4 September 2025 ni hla langa hin bol na asun mi zo si lam hla na thei ding le thil le lo pu le na thei ding in Kuki Zo Council in National Highway to Tha Ong ding in na anei tai tin Home Affairs Ministry MHA in tu po na bole tina National Highway a thil lo ki pu le na thei ti le chun a thang pya che he no hin me thei te lam hla na thei ding chu ta le a chi le wa le na thei diu a dei thil a ki pu thei na ding wa chu Kuki Zo Council chun MHA ko ma chu anu na nei tai ti chu hin na chu ala chan National Highway chu gal mi ti adinga chu ki hon pi ta bang ti na hi ta in na hi chi hi bitis kin ka pom thei be se pu na gal le tul nei hi vin i dal lu yang ki munai lo hi hin la hi chi nup na anei theu hi amon jong thil khat wang chu ma cha se yo hin tin jong le kin ka pom thei lo dan chu igal ni khan ni gam sunga zo le ding wang chu ki ong ka num puin na chu hin aba na hin hi chi thu tha na hi ni pa sunga KZC MHA New Delhi muna ki ho khom na anei zo wa thei a hi ati sata le National Highway 2 a boina ima lo na dinga security force so koiding na tia security force so koiding a KZC in na nei ya tikit na sata le hi chi gal mi thi ho awale na thei ding wa asu boi thei ma cha lo na dinga chu KZC Kuki Zo Council security tight chana National Highway a koiding in anuk na zong anei atin na chu cho hi in aba na hen ale zan hi ma New Delhi muna MHA to Manipur government le KNO UPF in suspension of operation SOO noya rules velvet na le siam phat na kit to hlan in kumkhat sunga ding in su sau be a hi kit tai ati na KNO UPF le MHA Manipur government in SOO anane yu chu zan hi a chu velvet na nei wa ki tha ho na nei u hin na ki tha ho na nei wa chu chi SOO hi suspension of operation hi su sau be kit ding in kinup tu na kumkhat sunga dinga su sau be hi kit tai ti kit min chi hi no ni pilonggel nei wam hi chi
government to kiano UPF in SOO nei jing hi apha itiwa mai lo le SOO yong hi apha chum pui nei ngai pui tiu hamna silangwa he kinong ka ha sei nom po in chu i bon wa za sung thu he de thu he ki mo sei thei po in chu ta le hi chi ho ahung kinup to zo wa chu em he se in ground rules atha sim ho chana rules and regulation ti yong tin atha sim ho chu pi ha mi tia le a khat na hi Manipur sunga chamna le lungmun na a na ding a solution khat ngai ding na chu chu la chu chamna ta bang ta chu la a keu la nau chu em he se na sim chu Manipur sunga chamna le lungmun a ding a le chu ho a thi among izat yum vam ipiti ham ei hali lo yu abong bongai tan lo yu na ikiu chang wa ei su sit lo yu ho hi ipiti thi tam ta chamna le cho chu pan na bai ta chu la chu chu hi in ka pom thei pon Manipur chamna solution chi solution chu le solution khat nei ding ti cho cham na le lungmun na solution dinga le chu a solution chu piam ti le chamna na dinga chei ho dinga ESA chu na separate administration chei pi diu ta chei pi wa le chamna de ti na hi chu na chu cha hi gen chamna chu ni ma cha lo wa chu i thum khat ni doi khat ki chang lo wa chamna mo ding wa chu kinong ka phal thei pun na ani chana ke no le UPF no ya ho jong hi nup na kia no le UPF in ano ya ho jong hi nup na apitai na conflict area ho akun kiam sagi mun ho mun chuma chon do ding chi mei le ten an atup pe no he na mei le to kinai ya kiam sagi na kiano UPF kiam mo hi chon do teng he phat cha ki phin na nei jing khat no hin na chena nei jing hi nup na chana nei wa dan hi tam ke pun na chu chong hi kiam sagi kiano UPF kiam ho mai le ten so na pana chon do dinga government ko ma ana tau yung ana het yin khanu chu hin na chong hi chon do dinga hung dan hi ta in chong hi chule designated kiam su hlom ding na kiam su hlom chi mai le te ki pe na hin ta ka ti chu kiam cha hlom chana chu i hlom che du chu ta la mo chu hat che du pang thei du ti khan hi au min na aba ne him la thal ho CRPF BSF kiam anai pen a koi ding him la thal ho Assam Rifle BSF for state government state sipai ho ko ma na tha lut wali pia gal na kap diu hom na tha chai su ke thalo si tha chai win lang thal na tha chai zo ke ting le mai le tin nan attack le su nga na pan diu hom na cho yong hi a kheu no ho hi kapom thei be se po in chatala ba ne hi chi kiloi khom na a thing noi pang ho vechil na ding gamdang mi foreign mi apang le ka tha ding na purai control lu ta bong ti na he ta na si thing noi vechil ding gamdang mi piham mi hol chin ding ti so hi in ha sei dang ka tin jule number 3 na he SOO agreement no ya rules mo hi avesui khat koi ding na avesui khat koi ding hi chu apal ke au ma le got na pi de ti so na SOO government to SOO nei sungwa hi hi chi vesui ding he ko ya hi chi dan le mo lo hin pal ke au ma le na am ho chu got na pi ding ti he hin na hi chan chu MHA in zan hi aki nup tu nau aki ho la nau tu phu na hin bol cha hin na ka sim do achun ka had ka dei chiwang ha phanai ka ti be se wang be point aba na hin amon MHA na hin su zo wachun kejek si in hil chin na ati na miau si luhan phanam an ne kin na zan ha cha hin so in tunia New Delhi muna Ministry of Home Affairs to Infal Dimapur National Highway 2 chungchanga kinup tu na akinai na mi pi na het thiem dingen ko kizo council in hilchin na to phun na hung kinai et la hin hilchin na to phun na hin nei kin win na ko kizo council in chu pi ham ta le hi chi to phun ki bol chun ke ho nge na ka nei pe no chu kangpo pi district sunga National Highway 2 in a ho pa bo ka sung bo a hi ati na National Highway na ho pa ka sung bo hi te hi chi buffer zone mun ho a on thol na tai ti na hi poi ti na buffer zone hoa chu on thol nom poi te buffer zone ho chu National Highway a hin na chi wa ka he thiam the mei te le ko ki zo gam gi ho ki ka buffer zone hi phati a ki zui na lai ding a hi ati na buffer zone ho hi phati a mei te te to ki zui na lai ding hi na
le tua chu national highway ki hon pia le chun national highway chu me hlei ong lam thla le chun buffer zone chan pal ki duty na hi chulana buffer zone apal ke lo le wi national highway chi thei di hom na chu chu hin ke jaksi in nge na anei pian chu hi le highway a boina ima aum na loadinga kangpu pi a cheng mi pi hon security force so ki thu pi na api ding ki ti a hi khol chi mi hole thillalo abit na ding hi India government mo pu na a hi in hi chi ve suiding a security force ngen sina api uchu akin a hi highway lam tha zo si a hoi na ding abit na diu chule kangpo pi mi pi chule kejek si kin a hi poi atiana highway a lam tha zo si a hoi na diu abit na diu chu kangpo pi mi pi chule kejek si kin a hi poi atiana si mi pi lam tho dam la bi na lam tha thei na diu pen hi kangpo pi mi pi le kejek si ho ai ho ikin no hi poi atiana chu tila chu nom ta chu lam tha diu ti na hi ta en sei thei zonga hi poi national highway to Infal Dimapur lam lena hi buina ima aum na loadinga MHCA in center force ninglinga koiding ati a hi atin hi chi tu phone ke bol chun media le mi pi hon thu akale a langsam na loading in team na anei in sule hi tabonga kejek si in to gon anei zong hi mi pi hoding gel na a to sot chi ding in team na zong anei atina kejek si in tu phone na bol hi mi pi hon to sot chi ding ven team na zong anei atiki aban hin sule ki ano le UPF to MHCA in suspension of operation SOO su sau be zong hi lim na anei in ko ki zo cha te khan to na ding le cham na aum thei na dinga India dan pinoya separate administration aum na dinga malama zong political dialogue aum ding kinep na aphungin na hi atiana chule kiano le UPF le MHCA in SOO su sau be dinga kinup na yong him separate administration malama hoita achi la theina ding ati na chi hi achi la theina dinga chu SO hi kum khana dinga su sau be hom na chu evet phot du chu hi ta chule aba na hin chu song ki chain zan hi ma chun ni ha langa chun VVCC in pomlo ate na SOO su sau be na dinga national highway 2 ke ha ong le VVCC in pomlo ate na VVCC chu lain hin simlang suspension of operation SO agreement su sau be na ding national highway 2 ko kizo council kejek si in ha ong ding in phalna apitai kiti Minister of Home Affairs MHCA in press information PIB website ya aso chu Village Volunteer Coordinating Committee VVCC in tiza na le lunghi mona aphongi atiana chu chu hi ale chun SOO agreement ki su sau be to KZC in National Highway 2 a hon hi na Village Volunteer Coordinating Committee VVCC Village Volunteer hon na katiza pi vun ka pom thei pu ve ti chu a hi chu National Highway cho ki hon monga mi au si anup chabe ma lam thla thei dinga chun an mei thei te he lungya lo hi phalo he na chi idea khana he ab bolung hi kit mei thei hin hi in kyong ka pom thei mong pu National Highway hon ding hin na chu so hi chile VVCC in Village Volunteer in tu phun a bol na achun hi tabonga changwal a tu hla na ki sim hi sangta in dem na akine ati na VVCC in tu phun a bol na achun hi tabonga changwala tu hla na ki sim hi sangta in dem na kine ati na achanga decision tha ho na achanga thil bol ho hi Village Volunteer hon dem na sangta akine ati hi chi tu hla na hi mi pi ho ngai dan kila lo na mi pi a ko na nam mi pia dinga ngai dan nam mi pi ni pi agialam nam mi pin pi de ham ti ngai dan akila po yati na he mo hen buina to mi pi ho to ki za mat na lowa ki si ma hi na chu alang pia chu chi tan na nam mi pi to ki za mat na lowa mo na ma cham vin ke jek si en thila bole ti he na he ji chon hi chi thu la na hi sim he ji chon hi chi thu la na hi san pi na le het pi na akinai pu yate na VVCC and Village Volunteer in he KZC ho in thula na nei cho pompi na akinei pon chule het pi na yong akinei puita a hin seu he
ko ki zo cha te dinga separate administration ka asia ko ki zo cha te chen na ho a mai hlei cha te zalian thailo ding a hi ati ate chi in zo ka sei cho hitan na ei hon i do yu i tu mu na a thang thang ki bol naw ei ki su sit naw ei ki kai mong naw jiu changai yum sa naw a hing changai hal ho hi cho hi i gel do thailo ham na gali ne ko nong thip le i dai le le pau hi a boin na hi chi ja chu i chu naw khat ko ki zo cha te chen ho a mai hlei cha te zalian thailo diu a hi ati na chi chu hin a chu na khat i ma cha khat ai lo le separate administration ai ki pi thailo wa le mai hlei ten ko ki zo cha te ko ki len sung a zo thailo diu he ta he village volunteer hin thang sap na ti tau te na thang sap na an a hin ni son ki no hi in mai hlei ten zalian a mai hlei cha te zalian thailo ding a hi ati la chun village ai hon i do youtube mo khat chu i biham i chu na diu khat chu pi thailo wa le sar mo zalian ta lam la thailo diu he ti na he na hi chi chung changa hin VVCC in ko ki zo council hi boycott aki bol khum tai ati na village volunteer in ko ki zo council hi boycott a bol khum a hi tai na i ham tia kejek si in thula na asim hi ale la do lo le thu na zo si ama hon mo aki pu diu a hi ati na i ham tia kejek si ko ki zo council in thula na asim hi aki le la do lo le thu na zo si ama hon mo aki pu diu a hi ati na zan he keu la na wa anu pi ho ahung nup na ho chu amon aki le la do ding wa hi team na anayo he na i ham ta le la do lo wa mo na yo si ma yo si amon ki pu diu he ati he chule VVCC in to phun a bol na chun suspension of operation SOO noya kiloi khom na ho hi ko ki zo cha te thaleng a hi po ve ati ama hon India government to SOO asu sau be hi aki do dal pon chule Manipur gam suke loading atiu chu ama ho thu hi hinla ama ho thil bol zo si hi ko ki zo cha te zo si thaleng lunggial a hi poi ati na chu cha hi in cho si so zan la mama chu ka sim do hi na ka ven hi le ama sa pe na MHA in Ministry of Home Affairs in tu so hen bol na KZC ko ki zo council to MHA sa ta li no UPF to ka ki ho tha naw heta an ta hla ho ka simin na hi le ka pom thei pun a hat pe na sei dinga chu national highway honding ti sei pe no hi chi ka pom thei mo mong pu in na chu cho hi in national highway a ki hona nei hlei te hoi ta lam tha thei wa le chun galom ta poi samnom ta poi ti na cho hi in na chu chu non longyal pin nei wam ka gela le ning kum langa lam za thangin ana sei chu tu hin ong gui hlang tan na lam za thangin no ho pt tiang lo chen khunung le hi ta hi hung tho ding hi ta hung ki khial ding hi ti hung tho ding ti khat na sei kha khat ka he kana za kha in na SO yang hung ki su sau be ding na sa ta le national highway hung ki hong ding ti ona sei khat khai chu chu le lam za thang thil sei chu adi na vision na mua sei ta bong khana chu hung liang do ta in na ha cha chu ka sim do ja chu kêu nộp thấy cái sao lối chi video hi tu ni kho tu ni jin ka new sa dinga chu ka hin sim to hil sin na chu ka hin nei hin ka ki pain video na vezo se chu a ki pa tu ka sein sei khi long chung mai thei hin hiang la ki het thi motin na tu ni kho video dinga hi chan sai tin no nong lunggel ipin na nei wam na na phat saw wam ipi tem no lunggel chu hin sei tawin na bon chawin no vin lang ban lang kim to ki tawte bye bye